according to the latest fatwas given by more than 400 ulamas, they say cigarette smoking is haram because the Quran says, do not make your own hands the cause of your own destruction. Tidak perlu kita bimbang dan ragu bahwasanya merokok hukumnya haram. Based on the Quranic verse of Surah Baqarah chapter number 2, verse number 195, which says that do not make your own hands the cause of your own destruction. Tuan-tuan, duduk tengah semayang makan bawang putih kacau wang Nabi tak bagi. Isap rokok memang haram. Isap rokok di khalayak ramai, di restoran yang mana orang duduk sebelah, hidu bau rokok tu, ganggu orang lain. Apa hukum? Tidakkah dengan tugas daripada para ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin untuk menyebarkan yang positif, untuk menaburkan yang baik, bukan untuk mempercepatkan matinya umat. Memalukan. Orang Islam patutnya paling kurang sekali isap rokok. Kerana duit rokok tu sumbangan kepada negara haram Israel. Kita berbicara dengan data dan fakta. Kita berbicara dengan statistik. Kita berbicara dengan pendapat ahli kesehatan, bukan dengan pendapat kita sebagai ulama. But today, science is advanced. There are various ill effects. When you smoke, it causes blackening of the lips, blackening of the teeth, damage to the gums, blackening of the fingers. It damages the throat. It causes peptic ulcer. It causes constipation. It causes loss of libido. It causes loss of vigor. The person's appetite is gone. It even causes loss of memory. So based on all these researches, today's ulama, there are more than 400 fatwas given saying that cigarette smoking is haram. Hukum isap rokok adalah haram. Ulama yang mana yang kata makruh, pasal dia isap rokok lah. Not only does it harm you, it even harm your neighbors. Maka ulama dah menghukum, kitab belungguk dah ada cerita pasal rokok, manfaat. Dalam ni umumnya semua orang tahu isap rokok mudarat. Di samping membazir. Ni dah lah haji tapi dah saya tak mampu, duit tak ada. Oh, rokok lebih. Maka hang dah termasuk orang mampu. Nabi kata siapa 5 tahun sekali tak mengerjakan haji maupun umrah sedangkan dia berkemampuan, maka pilihlah mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Jaga hak isap rokok tak pergi Mekah Madinah tu lagi. Nak kena jawab esok di akhirat. Tuan-tuan, maaf. Saya tahu saya cuba guna perkataan yang paling lembut untuk bercakap dengan semua. Saya nak bagi tahu, bila kita sebut yang ni dalam fatwa hukum dia haram, bila tuan-tuan sebut dia masuk dalam paru-paru tuan-tuan, benda haram bercampur dengan darah kisar jadi ayak mani esok nak buat jadi anak. Maafkan saya, anak tu terbina daripada benda yang haram. Maaf, ini fakta. Tuan-tuan boleh rujuk. Anak-anak sebut banyak kali, siapa yang isap rokok, doa dia tidak didengari di sisi Allah. Dia berdoa di sisi Allah, Allah tak dengar dah doa. Macam mana dia Allah nak dengar doa dia? Dia waghudhiya bil haram. Dia letak di mulut dia benda yang haram. Dia suap di bibir dia dengan benda yang haram. Macam mana Allah nak mustajab doa? Allah tak mustajab doa dia. Rasulullah SAW sebut, fa anna yustajabalah. Bagaimana doa dia nak dikabulkan di sisi Allah? Berhentilah. Maka belajar-belajarlah tinggal isap rokok walaupun susah. InsyaAllah nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Allah akan bantu kita. Minta doa banyak-banyak kepada Allah. Berhenti. Siapa pegang sunnah, dia mesti tak isap rokok. Jaga tuan-tuan, dia nampak kecil. Dia nampak kecil, tapi dia berperanan besar.